yakni benta jong khubor la wanras phi daga fatafat online shopping store. U Director ke DHSMI U Dr. Amanwar ulayathu bak Sorkar ke Pynbna ya ke Lumpyngngad bi kum ka containment area hadian bersangut kilayo ya ke cingpang COVID-19. Habakran baglap thai khubor henne ka arfu arterik unaitung U Dr. War ulayathu bakilalap ikini kesangut hakapor bakilalum yang ginomuna nakipat ba kani kecaka. Nilapit yang ketiga Lumpyngngad tu, nila orang mengingat random test. Masa kau ini ke Lumpyngngad tu, nila ada declare ke tu ke block 2 ke containment area. Kalau akan ke notification, bah yang ketiga block 2 berada pada Lumpyngngad ni South Lake case, ke tu nila declare pun ke containment area. Dan nila contain ke tu nila petra. Mon, nomor kadai kejengkan ke immunity apa yang kejongi ni. Kadai nagai kata ngami i berkata aspek kan long balong sport bawah ti no ke balong ke long ke kajur bah seni kamjur pengile kini ke random testing lara kini saungut mentah kidon laingut niyo ki long positif kiwan cekon on test tu nama kim lele dari bikilele kini wan iso kim lele ke sejarah kat niyo ya kini ki long positif Tendai kim lele kimdan semtam kimdan kitrai kam kiti jingde kimdan sistem ni. Ulai thoru ba Deputy Commissioner ke East and Hills Sek ulapinmi ya ka hukum ban Pynbna kum ka containment zone ya ka clearian. U Dr. War ulai thoru ba wayu pulit ulalong positif East and Hills shushu UDHS ulai thoru baladang karai ban Pynbna ya ka amlarem kum ka containment zone hadian ba laingut klayo ya ka jingpang COVID-19. Bangile kini random testing apa clear area ngilap begini ki belum positif armor ke contact tracing kadang ya but nginang pecha kadno ni kini ki high risk ki ba ngiyo ki long positif tambah nomor ba kedai apa kacakayo ti contact tracing ka bobon ha kidi bagian du breu ki labun tambah ngin pecha kalong kumno nada nginang yo bun tak kemot ngin haban concentrate bahasa po Giant Hills kumangi concentrate po kana para West Carohill West Giant Hills ngiyo sound ide bawan kai ditani na po asam lain ut pare kidai kiba ngile random sampling hapo amlaran bad na kini mengile random sampling lain ut ngiyo positive. Jadi borok kini ngilara Corona Care Center kepada West Giant Hills ngilara Corona Care Center kepada kaman bu apa MCH Hospital ngelabu MCH Hospital pada East Giant Hills ngelabu lagi apa Corona Care Center.